ana lengo la mbonyela uyo watu ane kumbo yake wo iko wa Dogon ekwa to amatuelelo Mali bonde kama monyela wote kwa l'émission wa culture we kwa to wa woyi wo lo he yama lo science kambotelea elokene ndo ko science to ipolo ndolo shila teketa solelo loso lambe tima la science kakaila atwane vo ufate atwa mochi wakainju waenda la makawatungi kumbu yaki wo wa nomo akaye anju wa shayimba la lumba lamba echa alors wa nomo sho wakajase kalashi alors awoyi waki wolo heyama kukeneke yamiwo ahanne dawi wa nomo sho kene kambo woye yama boleka ele yoto nyaka wa shola yoto lo shami lo lungu lo kongo wa yoto ya tutu heta to heta kanju ya la penju yone sa so choisi ka Christ ne l'étoile brillante du matin alors yoto nju ko yoto yele ngai he yama yoto nju atwane wakione yoto nju ndeka wonya waki so wo kefula ndo ndeka wonya waki so lopeta kuloko ngwa yoto njumbo shami yoto mochi alors kene kakawa shole ko di kambo da mamba da polundelo ndo kuto la kuka mbishula lu mete kene kakashula to ane dambeya menda kawa kunjal kumunye vombe ya kandudango nedili matiero ni wa compose yoto ya kola loko ngwa yoto nju vombe ya kone yoto ya kwe yambu voka nju wuje ku la aka heta kuku wunya chimbaka yoto ya heta penjunju dandembo chimba salake no nya kumia tano ku nyamo ndo sale no nya kumia tano so ko vonjo sala ka fete ka ki woka wukikita wone segui alors ko di kambo da mamba alors lelo lambo la culture kawa dogon banga miteto saule langa mbichaka isato la uye fula da sho menda la sho teketa la onalanga mibola wembola malane chalo yoto yako yakawa shula sho eko 8 ans et demi lo naka wekuta la vitesse ya lumière kedi tale kele nduku tulambo kukachulu vitesse ya lumière kukudacho la vitesse ya lumière lukumaleko pake no nani ile tenyi wa etachoka cho nyaso nyumbo kakone tata ekolo galaxy kikina galaxy kakiso kene shombe akateketa ta yoteketa d'ailleurs luto tutungu tusatu piramide nyaka wakakala Egypte njo one piramide njo wakayike da menya chaleni yoto njo ya l'étoile brillante du matin eko di kamuda woke dalanga mite to teketa lo culture kawa dogon lo saka heyama